Dobro, svi smjeste, nemam baš puno vremena pa će već početi. Dobar dan, dobrodošli, jako mi drago od svijetu ovak velikom broju. Znači, ja sam Robert Šorn, radim u Decoderu i danas ću vas nešto pričati o 3 slova D i kako se nosi s njima u stvarnom životu. Znači, domain-driven development, to je domain-driven design, ali ja volim zvati development zato jer sam već prešao u jednu fazu. Naglašava da je to dizajn, da je ključna stvar u dizajnu, s ovim development pokušavam nekako objaviti. Šta je zapravo domain-driven development? On ima jako puno stvari u sebi, može se pričati stvarno. Ja ću vam sad pokušati u jednom vrlo kratkom vremenu objasniti što je, ali kad bi neko zamolio da kažem u jednoj rečenici što ja bih rekao da je to, hands down, najbolji koncept koji mi danas znamo kako raditi ovaj posao koji radimo. Znači kako se organizirati, strukturirati, imati neku svoju strategiju i tako dalje. Ovaj cijeli koncept je najbolje što danas znamo kako raditi naš posao. I sad, kogod sam čuo da nešto priča o domain-driven developmentu, prva stvar koju su uvijek rekli je, naravno, Eric Evans i njegova knjiga koja je sve to pokrenula. Ja bih svakako spomenuo još i Martina Fowlera koji je njegov dobar frendić i kolega i dosta se spominio u toj knjizi. Znači, ako želite početi s time, ovo je knjiga koju trebate nabaviti, pročitati i tako dalje. Ako već niste, svakako pročitajte. Imajte strpljenja. Ako nemate strpljenja, preskočite neke dijelove pa krenite dalje, jer tipa prva stvar koju on spominje, koji svi drugi se spominjaju, je Ubiquitous Language. On prvih 100 stranica knjige mi često 50 stranica, prvih 100 stranica knjige on se bavi ovime i tam negdje na 30 stranica meni je 100% dosadan, jer melje po tim primjerima, melje, zapravo jedna te ista stvar, ali nekim koji su možda početnice je to dobro i to će im objasniti neke stvari. A sad, znači, ajmo početi. Ubiquitous Language, to je ono što, kogod pitate za domain-driven design, hoću vam prvo reći Ubiquitous Language. To su meni svi govorili, sve koje sam vidio, Ubiquitous Language, sad šta je to? Znači, to je neki jezik koji u suštini, znači, razumiju i sami developeri i ovi stručnjaci za domain, to je vaši klijenti. Znači, vi, onaj idealan slučaj, kad radite iz početka neku aplikaciju, vi ćete se naći sa klijentom, on će vam reći što očekuje da ta aplikacija radi, koje problem mora riješiti. Vi ćete malo to s njim prodiskutirati, otići ćete doma u svoju firmu negdje nešto, napraviti neki model i onda se recimo za tjedan dana, ali neki ćete se naći opet s klijentom, pa evo ja sam složio ovaj model, to bi radilo tako i tako, onda će vam onda reći, da, ali znaš, meni je malo sumnjivo kako ćemo izvesti ovaj tu dio, jer mi zapravo trebamo ovo, možda se nismo dobro shvatili. Više pričati tome i de facto on je neki idealni slučaj kako složiti taj jezik, je proći kroz više tih nekih razgovora, malo mijenja modela i svega toga, dok mi doći do jednog zadovoljavajućeg modela gdje klijent točno je zadovoljan da će to raditi i vi ste zadovoljni da će se dešavati točno što ste vi shvatili klijentu da se treba dešavati. Kad imate taj neki jezik, taj neke pojme koje ste složili, onda po njemu slažete znači, taj cijeli svoj model. Znači, izbjegavate onu situaciju da klijent kaže evo, ja imam tu neku ovcu, želim da mi se ta ovca ušiša, a vi ćete mu reći, joj, znaš, ali mi ti tijelo te ovce čuvamo tu, ali njegovu vunu, ona je u skroz drugoj fazi, pa sad to nije sve skupa, pa to moramo neko... Ne, znači, klijent očekuje ovce i vi ćete u svom kodu, u svom modelu točno napraviti tu ovcu. Kada on kaže, ja želim da mi se ušiša ta ovca, vi ćete doći napraviti nešto što šiša ovcu. Govorite o istoj stvari, ne govorite o nekoj različitoj stvari. Sad naravno taj Ubiquitous Language će imati neki, to su ovi bounded konteksti, znači nekih manjih dela. Naprimjer, mi na Njuškolu, recimo imamo sustav dostave. Ako vi se s nekim dogovorite da ste nešto prodali, sad vi možete tamo naručiti da se to dostavi nešto. Taj sustav dostave je stvoren sam za sebe, on ne zna za drugi djela aplikacije, ne mora znati, on samo se bavi dostavom. I to su, naprimjer, ti neki bounded konteksti. Znači imat ćete neke manje dijelove koji su stvoreni, koji ne za sebe i tako dalje. Znači, taj Ubiquitous Language je užasno koristan i jako je lijepo kad imate cijelu aplikaciju tako strukturiranu, da zaista vi i klijent govorite o iste stvari, znate o čemu se radi, nema krivih interpretacije, nema toga da klijent misli da se dešava jedno, a zapravo se kodu dešava 3 različite druge stvari, jer je to tako strukturirano, pa onda ne radi. Sad,
To je naravno jako lijepo postići ako krećete u novu aplikaciju s početka. Problem je ako imate postojeću aplikaciju sa nekim starim kodom gdje je to puno teže postići, mislim koja od početka nije ovako rađena. Ali prije nego krenemo taj problem, ja bih se još dotaknuo što se zapravo domain driven design je. Jer ovo je stvarno jedna od glavnih stvari unutra, ali da li je to sve? Moj odgovor je nije. Ima još to. I ako krenete čitati onu knjigu, znači prvi 100 stranica se bavi Wiki language-om, ali još je ostalo nekih 350 stranica. I šta se tamo dešava i o čemu tamo pričam? Ja to nazivam ovim, on to nikad tako ne definira ovaj pojam, ali ima jako puno primjer. Sve dizajn patterne, sve koncepte koje se u domain driven designu izlažu i govore se kako, gdje i što njima postižete, svi odgovor na njihovo pitanje zašto je ovo tu. A zašto? Zato je vaša, naša developerska, taj volumen zaprimljena naše koncentracije je ograničena. Znači ona vi ne možete doći na neki kontroler, neku funkciju koja ima onako 1002 linije koda i reći, sve znači da se tu dešava, evo sad tu trebamo malo promijeniti ovo tu. Znači vi ćete se, ako to ima stvarno toliko stotine, tisuće linija koda, vi ćete se izgubiti u tom, neće biti jasno šta se tu dešava. Kosa će vam ispać, čupat ćete se, plakat ćete jednostavno. I stvar je u tome, znači, glavni neki cilj domain driven dizajna je uvijek napraviti kod tako da kad dođete na neki dio, da vam sve stane u glavu, da sve stane u tu vašu neku volumen koncentracije, da vam sve bude jasno što se u tom dijelu dešava, tako da možete vrlo lako to promijeniti, da možete to nadograđivati i raditi sa time. Znači, to je još jedna stvar koju da uključuje. I treća stvar je strategija. S tim se bavim na nekih zadnjih stranica knjige. Znači, morate shvatiti da morate imati strategiju na svom projektu. Ako vi samo nešto pokušate nekim dijelovima pa tu ćete isto nešto praviti. Ako vi nemate neku globalnu strategiju, kud vi idete s tim projektom, kako ćete to sve nekako složiti, sve to vi ćete se nakon nekog vremena izgubiti i to će opet, nećete imati nikakve koriste. Znači, strategija vam potrebna. Strategija, ja bih čak rekao, ne samo na konkretnom projektu, već i u vašem timu, ako imate više ljudi i svega toga ću se taknuti malo poslije. Sad, kako to ostvariti, znači na nekom velikom starom projektu, o tom gdje ja sad danas s vama govorim, znači, ako se nalazite na nekom velikom projektu, vi imate neki legacy code koji je već star dosta godina, on zna biti, neke stvari su naravno super napravljene, on sigurno je taj kod vjerojatno optimiziran, radi super, izvana svi korisnici koji dolaze, to je savršeno, oni neki kliknu dobe odmah, ne? Znači sve radi, nema tu problema. Ali problem je vama koji vi imate stalno neki novi projekti koji dolaze i morate stalno na tom nešto raditi, razvijati. A problem je ako je taj kod golem, nestrukturiran, star, zamršen, vi dođete, otvorite kontroler koji ima 1500 linija koda i ekstenda neki kontroler bazni recimo ili nešto koji ima još 2000 linija koda. Sad vi trebate nešto s tim napraviti. Vi ćete se zbuditi, gdje, šta dodati. Onda zapravo ćemo se uvijek svesti na to da ćete naći točno tu i tu liniju koja to nešto radi i napraviti neki hack. I to ćete samo još pogoršavati stvar, to ćete širiti korak. Znači to nije dobro, vi to želite izbjeći. Sad kako se, i naravno, puno vremena odlazi za zadržavanje. Sad, kako se pokrenuti iz te situacije? Znači, kako se nekako, kako se dovesti do toga, ako bi recimo išli raditi novu aplikaciju, vi bi to naravno lijepo sve napravili, malo refaktorirali, tako dalje. Sad, kako se pokrenuti? Znači, klijentom neće uvijek biti spreman. Ako svi uspijete dogovoriti s klijentom kao, znate, sve ove dijele to treba raditi, bla, dobro, evo ti 2 mjeseca, ti to napravi, super. Ali to se stvarno životu baš neće tako rješavati. Sad, znači, moj odgovor na to je naš pri Coderu, konkretno na školu je salama tehnika, to jest morate shvatiti da ne možete sve odjednom, morate ići po krišku po krišku. Naravno, trebate, tu sad dolazi strategija, morate si unaprijed složiti kamo želite doći, što se želite napraviti i onda shvatiti kojim koracima to želite raditi. Sad, ono što nam domain driven design daje je upite kako ne popuniti tu našu zapravo, kako u svakom trenu držati to zauzeće vaše koncentracije malo. Znači, šta vam kažem?
što je moguće manje različitih pojmova. Zatim, znači, ta neka ovakva velika rješenja koje imate, morate uvijek podijeliti na manje dijelove. Ti manje dijelovi moraju biti neke male crne kutije koje se bave samo tom malom stvari, ničim drugim, ne znam za ništa drugo, zato da kad vi dođete u njih, vi ne morate razmišljati, aha, ovo mijenja tu i ovo čeka, ali to onda mijenja i ovo tu, ja moram sad tu otvoriti još 10 drugih metoda koje nešto rade, 5 klasa, svima tamo. Ne, vi ste samo u ovoj, ona je dobila neki mali poslić, ona ga tu obavi. Puno vam je lakše se koncentrirati, znati šta radi, ne morate, neće vas boliti glava, puno ćete brže to napraviti, puno je manji rizik od greške ako imate neku malu crnu kutijicu koja radi samo jednu stvar koja je zatvorena. Znači ona famozna riječ decoupler, te stvari i sve to. Mnogi to koriste, mnogi to guraju. Erik Evan zapravo u ovoj knjigi daje, ja bih skoro jedan znanstveni način, znači on sve ove primjere koje daje, točno dolazi do toga da vam da, ajmo reći, kontrolirani eksperiment. Znači on točno kaže, ako radite to i to, tu i tu, uvijek ćete dobiti iste rezultate. Nije ja otprilike znam da bi ovo moglo biti dobro. Sad, kad znamo ovo, znači kad znamo što želimo postići, još jednu stvar koju on predlaže, znači na vašoj aplikaciji imati višeslojnu strukturu. Znači on važi 4 lera. User interface bi bilo samo ono što je izloženo prema useru. Taj layer je obično vrlo tanak, znači to je samo ona neka forma koju korisnik dobi nešto naprijed zgleda. Aplikacije su, pa generalno to je bilo ovi neki kontroleri koji nešto upravljaju. I sad domain, to je onaj glavni dio tome business logika. Tu svi oni pojmovi iz ubiquitous language-a su tu negdje. I na kraju imate infrastrukturu, to će vam biti neki vaš framework na kojem radite, kojem daje sve one osnovne podatke, ne znam, rezistenciju i tako dalje, koji je negdje dolje, omogućava vam da se ne bavite tim posebnim stvarima. Sad, stvar je u tome, vi nećete nekako tvrdo podijeliti vašu aplikaciju na ove flare, ali glavno je u tome da vi imate neku ideju i sliku gdje vam koji dio aplikacije spada. Tako da kad ga mijenjate, idete nešto dodati na njemu. Ako skušite, aha čekaj, ovo je sad izdomenjen i zadire u aplikaciju. Možda trebam dodati novi pojam, možda je potrebno neki rewrite ili nešto da ja to zadržim u domeni, ili možda mi to više ne treba u domeni, možda mi to treba biti u aplikaciji. Znači da li se to stvarno, da li taj neki dio se stvarno bavi nekom biznis logikom, ili je to samo neki upravljački komad koda koji zapravo ne radi biznis logiku. Sad, design pattern koji on predlaže, ima ih puno. Ja vas pozivam da dođete, da idete ove godine za ZGPKP meetup, ja ću tamo držati. Ja ću sa jednom serijom predavanja u njima gdje ću stvarno proći objasniti točno kada, kako i zašto koji koristiti. Ima i dosta nekih koncepata koji su stvarno super su, tu se nema vremena pričati o njima, ali ako pročitate knjigu bit će vam jasno, ako dođete na ZGPKP meetup, isto će biti jasno, jer ću vam ja to malo ispričati. Sad, kako smo mi to napravili na Njuškovu? Sad vam slijedim neki primjer. Kao prvi ubiquitous language. Znači mi već neko vrijeme radimo sa klijentima i jednostavno ne možemo krenuti od početka šta bi htjeli nešto, nego već znamo što žele, pričali smo s njima i tako dalje. Znači, na postojećem projektu imate stvarno prednost sa ubiquitous language, zato jer znate što već klijent govori, znate pojme koje koristi i tako dalje. I sad kako je nedavno PKP, relativno nedavno, uveo namespace-ove, mi smo došli do toga, Njuškova je relativno star projekt, pa počeo prije toga, ne? Mi smo imali namespace-no i sad nam je, pa bi mogli namespace stvari. Kako? Pa. Znači od svega ovoga neće što Njuškova ima, ok, idemo namespace stvari, ali kako? Tako da ćemo sve ove naše namespace struktura, to će biti upravo i pojmovi iz ubiquitous language-a, malo popričaš s klijentom, saznaš točno koji se definiraš, da on tipa buyer. Šta je buyer? Buyer je onaj neulogirani dio gdje ljudi dolaze i traže šta će kupiti, pa se zove buyer. Ali, znači, dogovorite s klijentom da li ćete vi to zvati buyer, da li ćete vi to zvati nekog treći, ne. Ali, znači, on to tako govori, vi to tako nazovete. Sad, vi ćete tu unutra imati neke komponente, kontrolere, forme, na primjer, ovaj primjer za search i tako dalje. Ali, znači, ove glavne pojme koje koristi klijenti, vi ćete to tako strukturirati. I evo vam vašeg ubiquitous language. Na kraju, kad to sve završim, kad sve te elemente jednostavno projektiš, postavljamo neki name, sve namespace-ove, uzmem sve te pojmove i mi imamo svoj ubiquitous language.
Sljedeća stvar, da sam još zadržan na Searchu, znači imali smo jedan problem, znači imali smo jedan stari kontrol koji radi u Searchu. On je u sebi imao sve, znači imaju dohod podataka od korisnika, pa onda filtriranje tih podataka, dohod oglasa. Imaju 1700 linija i extend još jedan kontrol 2000 linija. Kad svi došli, treba neki mijenjati u tome noćno mora, mislim, gdje, šta, gdje se znači da razumije, on je radio super, vi ste klikli jer rezultat vam je tu, ali vi želite nešto njemu promijeniti dodati, to je bila GeoCom. I sad, naravno, naš stav je mi smo također, mi to možemo, znači nećemo sad tu stati kukat, to je loše kriviti nekog koji je to prije napravilo nešto, da to nije dobro. To je bilo dobro, naraste broj feature-a i jednostavno doći do jednog trenutka kad to morate refaktorirati. Naš odgovor na to je bio ovo. Znači, moj kontroler, on se ne bavi, on ne zna kako dohvatiti podatke korisnika, on ne zna kako filtrirati, on ne zna kako dohvatiti same podatke kad ima taj neki filter. Zato smo slušali servise, sve izvojimo u servise, kontroler radi ono što treba raditi, to je kontrolirati stvari. On je samo neka tamo faca koja kaže formu uzmi podatke, ok, hvala, servis za filter, evo ti podaci da mi se filtriraju, ok, hvala, čuti, kad mi trebaš dohvatiti, evo ti filteri, da dohvati kad treba i onda kaže renderu na kraju nekom view, evo ti podaci da ih ti zarenderi, ti već znaš kako. Kaže, ovo su ti oglasi, ovo su ti ovce, ovo su ti krave neke na crte. Znači, vrlo jednostavno i kako smo ovaj servis, jednostavno smo ove stvari koje smo imali tu, naprimjer, dohod podataka od korisnika. Koje polje jesu, mi smo to samo tu je bio servis, uzmeš, skopiraš, staviš tu, makneš odavde. Znači, ne morate potrošiti jako, užasno puno, mislim, trebate potrošiti da shvatiti što se sve događa, ali u onom prvoj kriški salami vi samo izvadite tu stvar u neki servis. Ne morate odmah ići raditi. Samo si maknite da imate manju crnu kuticu. Onda jednom kad imate te manje crne kutice, onda možete prići u nekoj sljedećoj fazi koji će nešto novo mijenjati, tako dalje, i što optimizirati. Znači morate biti svjesni koliko vremena imate i šta sve stignete u jednom trenutku. Dalje, jedan drugi primjer, financijske operacije. Vi kad nešto nešto, ne znam, recimo kupite si super wow oglas, znam se tamo negdje pojavlja da vam je istaknuti. Vi ćete imati neke transakcije koje ste kupili taj proizvod, dobit ćete račun, na vašoj bilanci će se nešto promijeniti. I sad to je bilo, znači, recimo ova transakcija, znači, transakcija koja transakcija, ona ima neke svoje iteme, u kojima piše koji je to proizvod, koja mu je cijena, koliko je dugo ste ga kupili, da li ste kupili na 7 dana, 2 tjedna, mjesec dana, 2 mjeseca, i tako dalje. Ta transakcija je već samo po sebi neki agregat. Jer znači mi u jednom trenutku, kad čovjek ima dovoljno novaca na bilanci, bla, napravimo račun i onda kažemo transakciju, naplati se, aktivira se, ona sve to obavi unutar sebe. Mi u tom nekom trenu, ne zanima nas šta se dešava u toj transakciji, on je isto neki veliki black box koji obavi to sve, koja ima neki queue, tu stavi ovaj proizvod, traje na ovom oglasu od tada i tako dalje. Bilo bi lijepo kad bi imali isto tako neki agregator, isto jedan pattern, koji bi uključivao sve ovo. Znači, kad bi mi došli, zašto bi bilo lijepo? Zato jer, recimo, kupujemo super wow, vi bi htjeli sigurno staviti neki unit test, znači da možete testirati da li se to točno bavi. I ako napravite neki agregat, znači koji u sebi uključuje i ovu promjenu na bilanci, i generiranje računa, i samo obradu transakcije, vi možete na tom mjestu da se to kupe, samo reći nova financijska transakcija stavi ta, konkretna, izvrši se. Znači, to je prvi korak koji bi napravili. Opet, mi smo samo napravili te neke servise, uzeli sve te stvari, stavili servise, to rekli, ti financijsku operaciju izvrši se. To je bio prvi korak, znači samo smo ih objedinili u jedan agregat. I prošli smo relativno malo vremena. Kad smo to napravili, sljedeći korak je onda kad već imate sad te agregate, zatvorene kutije, onda možete njih lako postaviti testove. Kad imate ove 3 razvojene stvari, malo vam je teško insistirati da se treba desiti to i to i to. Kad ga imate stvoren agregat, jednostavno postavite test i gotovo isto. Onda u nekoj trećoj fazi kad imate teste, kad ste sigurni da ćete vidjeti da se dešava točno ono što se treba dešavati, onda ćete ići dalje optimizirati i tako dalje. I sad još jedan treći primjer koji bi vam dao je Editor View. Znači kad idete recimo na nešto da pogledate oglas, njemu imate neke podatke, galeriju, video, karta, kredit, svašta ima tu. Fora u tome što imate 37 vrsti oglasa i ako to pokrenete,
evo još samo minuta, dobit ćete ovo. Znači imate nekih 37 vrsta templata koje vam kažu za ovu vrstu oglasa, na njoj imaš kredit, na ovome nemaš, na imaš ovo, ono. Problem je kad morate nešto mijenjati. Ako morate mijenjati samo na jednom, ok, otići na jedan taj. Ali ako morate tipa nešto promijeniti na svima tima, može se u međuvremenu neki totalno promijenilo funkcionira skroz drugčije nego ostatak. I sad vi mijenjate na svih 37 greške su neimenovane, imat ćete jako veliko problem. Naš odgovor na to je bio naravno dekorator. Imate i dalje samo jedan view koji samo pita svog dekoratora koji je već skonstruirao neki factory u kontroleru i on pita dekoratora da li imamo ovo, da li imamo ono. Ako imam, ispišem, ako nemam, ne ispišem. Znači, dobite jako velike benefite. Kod vam se puno smanji, radi istu stvar, puno je fleksibilni. I to je ono što vam DDD omogućuje. Dobro, sad, ovu stvar možete nekad poslije proći, sad ću sam gotov. I ovo ću samo reflektirati, znači morate se fokusirati na osnove. Nemojte se paralizirati gledajući i pokušavajući refaktorirati sve. Morate prvo shvatiti da je refaktoriranje osnovni dio developmenta, znači morate refaktorirati. Da dođete do trena, da dođete neki dio koji vam nije jasan, ne znate kako raditi. To je tren kad vi to morate refaktorirati. Ne možete ići brzo napraviti neki hack. Ne, to ne postoji. Morate ga ići napraviti tako da mi je jasno sve što se radi. Da bilo kom junioru će biti jasno šta se tu dešava, da neće potrošiti 3 dana za neku glupu malu promjenu. I kad imate priliku go all the way, znači kad imate priliku potrošiti malo više vremena i nešto super napraviti, onda to napravite. Kad nemate, onda idete mic po mic. Da bi sve to napravili, morate imati neku strategiju, morate se postaviti gdje, kako, u kojem dijelom ćete to napraviti, morate biti svjesni, ono što su uvijek govorili, znači, dobar general nije onaj koji uvijek pobjedi, nego onaj koji zna kad ne može dobiti bitku. Znači, morate biti svjesni, ako sad idem sve ovo promijeniti, neću stići ovaj projekt napraviti, klijent će poluditi, više me neće podržavati da ja te neke stvari popravim, tako dalje. Morate biti svjesni da idete polako. I ovo je bilo vrlo kratko predstavljanje da Made Development, ja stvarno pozivam da dođete za PKP gdje ćemo prolaziti kroz ove sve patterne i vidjeti točno koje benefit od svih njih i stvarno vas pozvao sve, nemojte čučiti, čamiti, kriviti druge za stari kod. Vi ste ti koji imate moć, koji ga možete promijeniti, refaktorirati, napraviti boljim i make it solve i krenite se. Eto, to je to. Dakle, da čujem se jedno pitanje danas za Robija. Možeš li nas molite malo više reći iz vlastitog iskustva kakav je u praksi uspjeh nekakvih frameworka za domain-driven development poput Cucumbera i kako to općenito prihvaćaju, znači nekakvi sudionici projekta koji nisu tehničari, znači tehnički jaki? Da, dakle, dosta je važno, znači ljudi koji nisu tehničari, tako da mislim, to većina zapravo završava na klijentima i svemu tome. Njih zapravo ne zanima šta ćete vi tamo raditi, da je to neki domain, njih to uopće ne zanima. Njih zanima da kad oni vama kažu ja želim da mi napraviš to, da ti ne kažeš da to mi treba 3 mjeseca. Njega zanima da ti prvi put kažeš, znaš, ovo je malo komplicirano, ja bi tu nešto, daj mi još jedan dan da ja to malo popravim. Sljedeći put kad popraviš i kad se nešto radi na tome, da ti im kažeš, gledaj, zadnji put zato kad sam to popravili, ja sam sad to napravio u 2 dana ovako bez problema, on će biti sretan jer će štediti neke novce, vrijeme i tako dalje, stići će više toga drugog napraviti. Znači, to je de facto sve na vama, njima nije baš da možeš klijenti puno. Klijentu jedno, to je s tim ljudima što možeš objasniti je da vide neku uštedu u vremenu, novcima i tako dalje. Sad baš da im vidiš što sve objašnjavati. Eventualno neko koji je možda malo tehnički spremni pa da ga uloviš za da definirate ubiquitous language. Ali ovo ostalo sve, jednostavno, mislim, to je jako važno, ti moraš, čim postigneš neke dobro, moraš, završeti prijaviti malo. Ali u ovom projektu smo, zato što smo napravili to i to, optimizirali prije 3 mjeseca dana, neki štedili smo, inače bi to radili sigurno tjedan dana, mi smo to sad napravili pol sata ovo. Znači, jedno što klijentu možeš je samo gurati pred oči, evo, ovo je benefit, ovo je benefit, ovo je benefit, ali sad da očekuješ od njega novac, to su... Imaš to još jedno pitanje? Evo, ja bih pitao, znači, na ovom projektu refaktoriranja i prebacivanja u domain-driven design,
po mom iskustvu velik problem je s time što često završite sa nekakvim shallow domain modelima koji u stvari više predstavljaju nekakvu repliku modela podataka, a gomila funkcionalnosti završi u ovim višim aplikacijskim slojevima i slično. Ono što me sad zanima na ovoj njuškavi koje ste refaktorirali, koliko ste funkcionalnosti koje su bili u kontrolerima i ovim višim layerima uspjeli prebaciti u onaj dolje domain layer, odnosno suštinski pitanje, recimo da sad idete napraviti nekakvu BPF ili Windows Forms ili nekakvu desktop aplikaciju koja bi bila slična kao ovaj vaš web, ali znači za desktop, koliko bi iskoristili te domene i koliko pameti u njoj? No, evo pa recimo, ja vam to odgovorio na primjer Searchu, znači prije smo imali ovo što ste spomenuli, znači u samom kontrolu smo imali sve, to je bilo skroz u aplikaciji. Ovi tu servisi, search form, znači vi, to je neka startna forma na kojoj onda vi definirate točno ima ta polja. Ali znači to je sad jedan pojam koji je u biti s language, to vam je domeni, to je znači forma za search. Vi točno sa klijentom, klijent zna što je forma za search, ima polje za ovo, ima točno ove filtre. Vi njemu govorite, ovo spada, znači ta search forma, ona spada u domeni. Vi ste sad to izvadili iz ove aplikacije, sve ove male neke servise, isto za filtriranje, s klijentom isto znate i on isto će reći, ja želim da mi se ove riječi propuštaju, ovo ne, ovo neće, to isto možete definirati kao jedan pojam iz domene i točno s klijentom dogovoriti šta želite da se unutar događa i taj servis se završava u domeni. Ako se radi o nekom manjem servisu koji nije u domeni, neće završiti u domeni. Ali sve ovakve neke servise koji imaju nekog smisla s kojim, naravno, vi ciljate da pogodite točno servis koji klijent zna. Naprimjer, ako samo ode na, ovdje detail view, znači ovi dekoratori, njih isto ima više, ali nema ih 37, na kraju bi ispod da ih ima samo 7. Za svih onih 37 slučaja možemo pokući sa 7 dekoratora. Ali ovaj dekorator su isto domeni, vi sa klijentom možete reći, to je dekorator koji određuje kako izgleda oglas na nekretninama. I klijent zna, ja želim da moj oglas na nekretninama ima galeriju, video, 3D prikaz stana, kredit za stan i tako dalje. Znači, to je isto nešto s tom klijentu i ovaj dekorator onda završi u domeni. Izvukli ste sve to iz one neke aplikacije, logike, user interface svugdje, stavili u domeni. Znači, to se stvarno može. Jednostavno, po našem iskustvu, najteži dio toga je prihvatiti se, prožvakat ovaj stari komad koji imate, shvatiti šta se sve to događa, a onda jedno kad dobijete tu sliku, onda to lako izvaditi. Ok, hvala Robertu. Za ostala pitanja ćemo ga uvoditi.